arms.
ini ke sni khraw jongpi kaba pilayashim ya ke sakramen kentiu kurim hakmat keduan depan tuai ba kecuban lag kaba pilak lei kan tesong yang hibarosh da jingyam Unta, kim long shu ar Henry away. Lamar kata, Briu, bangpan ya klat ya kaba Blei ulapan ya solang. Matthews kat kendai Henry. Ba David Kupar Mauri ramba balang Katolik. Jika kapor kapan babu katikis pan ai kenikam bentu hakini kisitu. Hai sakmat pan hai nelpon ya sendut hai sakmat. Penyembah Hakti baro Blei pun balang ket usla kini kapor ngakat sa kia kesen samla sub distrik penosla bagi ruan Cikamat. Kaya ka si tubang kita isu komen baniran mentalang buat ki arngut di balai sim ya kan dikasah kermen jangan tiburin kembali lalong kino yalam jongi ki sama jong sub distrik hagis nem ki bladet kalian jongi ki pun sama jong sub distrik dan ayai manaya ki rei dan ini dak barit kum kadak kaji kemenlang jongi beti baki isu buram jongi di para sama di barok jong kasab distrik ya kajing nak senyang ke jong pi kukino yalam hagis dem kibaden di negara yang jongi dapat kayak tadi ini ka message address pi Penusla Parish Catholic Youth Movement Sub District Penusla motto imbatun pen yang jenek headquarter Resurrection Church Penusla kajing atau kentiu kurim badan burom jong Pak James Noda Star Kharumnuid baki kong Pynrhemlang Pyngrope Hai Pak James Noda Star Kharumnuid bat kong Pynrhemlang Pyngrope kijing Blei baki jing dua ya pi bat ya kijing kesem bat mai jong pi na ke Penusla Parish Catholic Youth Movement Sub District Penusla ke movement ke penpau ya kijing sungu ya pi namar kijing nak senyang jong pi ya ke movement bat ya ke balang borok kawai kumkin ang tray hakikam ke Penusla Parish Catholic Youth Movement Sub District Penusla kinalong ki balak tray sitom len lade bat ai tilut na gamda ki kamensim jong ki para sama kumkino yalam kilong ki balak ban yalam me ki wai balak ban pendet ki kamram bat tray sani bha hakikam borok kapai tenat ha gajing jong pi kalong ba pilong ki samla ki balak pengkre bha yaladi hakilem borok na gamta kalawai basuk bekemen jong gajing jong pi Dasisha pilong kinuk sabaim nagamta ki para samla ka parish bat ka sub district ka movement ka susarong ba pilong ki blakloi ban mi shakmat kum ki samla no yalam ban kentiu ki kamensim kum u president bat ka education secretary jong ka Penusla Parish Catholic Youth Movement Sub District Penusla nagabanta ka borom jong Blei kajing nak senyang jong pi ke kentiu sejerong ya kanam ke borom jong ke movement hoi hakawai ke bentang isu benut ya pi Henry Blei udon ke sanjur ya pi mapindon la ke jong ke yeng ke sen ngina ke Penusla Parish Catholic Youth Movement Sub District Penusla ikit bok ke yang bapin roi porum paret tin sup pin kemen bat Blei trai kendran pun thek jing kyrkhu bamal la ka sngi ya pi bat kayeng kesem bat mai japi bat sngi iathoh shongkurim basuk bakmen yapi borahon kiba kemau i yapi kisamla ke Penusla Parish Catholic Youth Movement Sub District Penusla detet Penusla Parish kasantri mengekom karajar harpusan Blei sibu Ay momentu nak lepas seng sama unit Lyngkyrdem
Kasarno Nyaburam, Kabensla Parish Catholic Youth Movement Unit Lyngkyrdem. Kanyaburam Yapi Kong Pynrhemlang Pyngrope, Bat Iba James L. Kharumnuid. Na kabenta kachikloy jampi benshim yak sakanan kyrkhu berbuat hakmat keduan dupat hakani kasni kasan tarik kelalakot cara pesan. Panlong kacingsyai benluksa bayanya ini kisamla. Tu Blei try kandra kyrkhu ya kalau ia sempat thymmai berpin satlay. Di tu Blei upendapan biang ya kacinggan kam jampi katkum kaspa ba jong ha ukres Filipin nong basau kot kyndan. Blei Shipuan Samlawan Tailang Nosden, Presiden PPCYM Unit Lyngkyrdem, Samla Ribadat Lang Lyngkyrdem, Sekretari PPCYM Unit Lyngkyrdem. Tatap ti bro. Tuh, akan kapur, ini pat sa ya keting ai kublai na kalian biyeng. Sisa kan kasih kalau kasih bak mentang nak mentar kasih we te oi nak kalian itu biyeng berpau bak teman aduk masih te kasih kublai kalau sekikur kita jeni paro dibangi melawan da cer kapten di belah wan yaram nadu kasih kebangi sedang kumbak yui ni along Blei Shipuan ya bi yang nam keren pun tin pandai cer nang lu besnong ten ni ai Blei baik kelum nang ta ya ki de apa kepala ki belayawan Blei palang nak samla senglong kami ya ai Blei kelum ya di paro pan ya ai Blei ru ya di bakha dimana kena ko mau keliau jadi layawan banyak raplang banyak terilang Blei Shipuan ikur nak panairu Blei Shipuan ikur nak mau perang ibawan menin ru sebelah melalapor penuan mata kasih layawan lepa menit dek Blei Shipuan ru ia ikur Kharumnuid layawan mata kasih layawan pensengan ya ikut hitungi iba wan mata kasih de kabakat tu kacing Blei kalek sya ipa olada oi ila ino ini hari impoi perkat ipa inang kyrkhu ini dah kata kowe pat kacing kyrkhu kecobi pada London bahkan di kapor kum kadak kacing ai Blei dengan ya senap jarak seminit nama tak kecil Blei pai ini kalau dangilah saat konsep rembi kerkupat nasional dan punya senap jarak seminit. Arngut Blei kyrkhu kerdo ikaying kesem thymmai chuki kyrkhu ki bahayeng bahasem ki me ki pa ki men ki para na baro ki arliang mamla to Blei chu kacing kermen Blei chu kacing sup Blei chu kacing kemen undan rengkat batki haki benta paro khoi kacing thumu babaha chu ki ki Arngut nang bamaki kin pli kalat kalenti na benta kacing baha kacing mia to ko Blei badan bor tuan ban kyrkhu ki ne ki bakini ki kin long kacing bang kacing tiang kacing ma nakabenta kini ki Arngut pat nakabenta kaying kesem nakabenta ki paralok parajor nakabenta ki kur ki kha nakabenta ki tu ki baya jan batki Blei mami mepek mekmi na beneng na tebian mami melong nong tau bahadu kata-kata
kembali melabatai yang ini lang bau isaya nang itu lupa kitab jengu kalang bersopulai kembali melaong lang bau isaya ni baro ni long ki bakordor kemat jemi kini kilong kicing tau kilong akadur kadar jemi kembali me ko Blei ngelapen ken mau kitab Genesis tekaboong togi ni tau yu breu akadur jonga makumta kini kila kelalong akadur jongme kadur kalong sakumno kumno kilong kijong me namar kata kini kiying kesem kepai shemi mengikum kiling do kiruniam iwan manawan ra kecing kerkuha kini kiying kitab sam shispa arpuwe nadu kutukot benikong ka baong kumni ngakmit yaki kmat shikilum nang no kin kicing yarap kawan na utrai bala thawi ka beneng berkakendeu to Blei bala thawi ka beneng berkakendeu u Blei bala thawi ki ding kisik u Blei bala thawi ki lum kiwa u Blei bala thawi u pri berkabriu un kyrkhu khardo yakini ki kenmen ki para kini ki arngut baki kelalong kawe mentak ki pani kini dau kris utrai cumi Timata ngakot yakini ki sidur bakin od yonuke wana kapot baki ki od ngakot pada pinaya kajing thapti kumbadak kajingnya kemenlang dapat bahan mengitai naik dek ya kayen kasam matmai jempi bakin na ya pajekya ku Blei shibun Blei shinajaru